ki case ki bathamai ki balong positive hadu mene sibaje ki long life kondai kili nakini ki life kondai East Khas Hills arpnyo bad nakini ki arpnyo khatway ki dei ki BSF nyo ki dei na po armed forces khandai ki dei ki way Ribhoi district Lai East Jaintia Hills district Iway Southwest Garo Hills district Iway West Garo Hills district nyo nakini nyo ar ki dei ki BSF but san ki dei ki way ki case ki ba long active hadu mentakasi kelum lang baro ki long news pa ndrif nakini ki news pa ndrif hapo East Khas Hills ki don south pa south ndrif but nakini ki south pa south ndrif BSF prapo ki way aspa prap pandai armed forces nyo West Khas Hills Lai Southwest Khas Hills Iway Ribhoi Hispa Lai West Jaintia Hills South East Jaintia Hills Ndreu West Garo Hills Hispa Prap Pandai Southwest Garo Hills South South Garo Hills R East Garo Hills Mdan North Garo Hills Pra Kibala recover mentakasi kilong Ndreu pada kini Ndreu apo East Khas Hills kilong South Lai gede ki BSF iway na kiway West Garo Hills R iway na BSF but iway na kiway but kiba recover hadu mentah baru alang kilong Ndreu spa prapusan kiba klat kitang sahi haka Ndreu kini ki case live kondai po East Khas Hills ngong arpunyo nakini ki arpunyo khatway gede ki BSF nyo gede na po armed forces lai gede ki returnees sao gede ki random sampling ki bangiyo biang na po rilbong iway ide contact jong iway nikitation ki ba dan po mem hands but iway ide police contact Ribhoi district lai gede ki high risk contact jong iway ibalong positive na po Mausmai border bagasa East Jaintia Hills iway ide returnee na po Dubai Southwest Garo Hills iway ide na returnee na po Silcha West Garo Hills R BSF iway ide returnee na po Assam South kide ki random sampling kiba test positive hapo dikrikila hapo polis besar buat hapo yodo yang mulong tu kan ya hapo ketuhan jadi mo ngi ongi fi katu hadu sibet puntip mo kanong yo ha hadu mentar tempat dan mau pat nil ngimdan umpling ngimdan jelu para hadu mene bangile kalong khatsal ngi yo positif mo bat apa mo pram lang khatsal positif hat dak antigen hat apa mo pram lang lai thì ya yo bat ya polis besar dengan setiap kami sibet kontak tracing kadang ya mungkin tak ars pangut do ye kumba por bang kada bade ban tes ngatai kadang ya mentaru kadang mentang ong fi kadang yo sangut kalau ong fi random sampling from real bang kalau sangut kan gitu mo mencuang bengile kemudian ni wat ke kan ni ko por real bang ngi phale ya gitu mo mencuang yo iwe ni tes kat no fungut ngi yo iwe na takadang ngi phale yang artificial tang man confirm mo nomor ngim kabam sulalong kum kini mentah mengiyo sibun kat sinyo kum ni takamut ka every kamut kan kom test kamut ka kilong positif kamut ka dai kan nginum atatin sio ngapat la batong magadi community spread mangidang le contact tracing te data sibu bentang ngitip begini gidi ya kendu gitu bilang positif gi bangiyo na juru para kamangidang le contact tracing tata mo ndai kum kalau mentah tengila ada bang mo ngila bu gini testing center kamut ngala ong hi ba kam singai mo te kamut larang ong ta kamut mentang ngipet syaka community spread